Nshuti za Rwanda 24 mwiriwe neza aho muhereye hose cyangwa se mwaramutse bitewe n'igihe mufunguriye iyi video. Aka kanya rero nagira ngo mbahe ikaze kuri igitangazamakuru nanone. Igitangazamakuru cyanyu, igitangazamakuru kibagezaho update y'umunsi. Abakurikira iki gitangazamakuru bari hirya no hino mu gihugu tubahaye ikaze, turabashimiye uko kudukurikira ndetse no kutwereka ko muri kumwe natwe. Abari mu turere dutandukanye cyangwa se mu ntara zitandukanye nabo tubahaye ikaze, turabashimira namwe ku bufatanye bwanyu bwo kudukurikira. Abari mu bihugu bitandukanye bya Afurika cyane cyane ibyo duhana imbibi harimo Tanzania, Burundi, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe turabashuhuje ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Abari hanze ya Afurika tubahaye ikaze, tubashimira ubufatanye bwanyu ndetse no kudukurikira. Aka kanya rero ndagira ngo mbahe update y'aho icyorezo cya Marburg kigeze mu Rwanda ndetse n'abo kimaze guhitana uko tubikesha Minisante. Reka tumwumve. Muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na 6 imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga cyane cyane ahavurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi byo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso, yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba. Icya mbere ni ukudakuka umutima. Ikindi, kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Tuboneyeho uyu mwanya ngo twihanganisha imiryango y'abahitanywe n'iki cyorezo kandi tubizeza ko leta y'u Rwanda izakomeza kubaba hafi. Ubufatanye bwacu nibwo bwatumye dutsinda ibyorezo byabanje. N'iki nacyo twizeye ko tuzagitsinda vuba. Murakoze. Murakoze rero kudukurikira, murakoze gukurikirana aya makuru agezweho kuri Rwanda 24 TV. Mukomeze mukore subscribe, mukanda like ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubategurire ibiganiro byiza kandi bibashimisha. Mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.